A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita siang ini berkumpul di sini di ruang rapat pengurus di Gedung Kataila Masjid Agung Sunda Kelapa. Dan syukur alhamdulillah kita selamatnya merayakan turut berbahagia kepada Bapak Ketua kita Pak Haji Setianto P. Santosa yang berulang tahun pada hari ini 9 Agustus 2023, ulang tahun yang ke-77. Beliau tadi menyampaikan subuh tidak bisa hadir, tapi kita turut mendoakan dari sini karyawan, segenap karyawan, imam masjid dan pengurus, mendoakan kepada beliau semoga beliau di umur yang sudah 77 tahun ini ditambah berkahnya, dijaga kesehatannya, dan dapat memimpin Masjid Agung Sunda Kelapa ini. Kami persilakan kepada imam kita, Ustadz Amin Saifuddin, untuk membacakan doa pada beliau. Selamat ulang tahun Pak Ketua. Baik, kita awali doa kita dengan sama-sama membaca Ummul Quran Surat Al-Fatihah. Tentunya berharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dengan kebesaran Surat Al-Fatihah segala apa yang menjadi niat dan hajat kita insya Allah diterima dan diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terkhusus orang tua kita, Bapak Ketua kita, Bapak Haji Setianto P. Santosa yang hari ini sedang berulang tahun. Mudah-mudahan apa yang menjadi harapan beliau insya Allah diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya beliau juga berharap mudah-mudahan bisa mengikuti jejak beliau yang selalu energi, selalu sehat dan selalu bermanfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وأخوانا يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فاقبل معذرتنا وتعلم حاجاتنا فأتنا سؤلنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح لنا الدين الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.